and until we meet again, may God hold you in the hollow of his hand. Ituria kihari andu a nyumba na arata a family ya ciana ici ithatu ria njiriirie nyumba-ini ya kuiga miri ya thukuru wa Egerton University. Kieha giki gikionekana maitho-ini ma mwaria thutha wongi hindi ya kugira ciana ici uhoro kiharo-ini gia thukuru wa muthingi wa Karogoe. That day that you left us, tears fell from the sky, our heart filled with sorrows. As we honor Kaferi's memory, let us carry forward his dreams and his love for learning. We celebrate your life and promise to keep these memories alive. You will forever remain in our hearts. We loved you very much, Michael Dirango. Andu a nyumba arata na atongoria magicaka ikuo cia ciana ici makiuga uyu ni mutino munene kuri bururi thengia na family ciothe ithatu. Hakuna ile jambo tunaweza waambia iwarudishie watoto wetu, lakini ila ni kuombea Mungu awape neema, awape utulivu. Hatuwezi uliza Mungu maswali. Kwa hivyo kwa hayo pokeeni rambirambi zetu. Shule ambayo imekuwa affected hapa, na tumeona pia headmaster na walimu wakiwa wako na huzuni sana, wanahitaji kuletewa counselors ili hawa watoto waweze kutolewa katika hili jambo ama trauma ambayo imewashika. Atongoria aria megwikinyitie na aria maririe igongona-ini riri magititikithia thirikari nene na thirikari ya matura wigirereki wa gutigirira ciana ni ciathomithio ciigie gwithema mogwati. Ritana riria rinyititwo mbaru ni uria urari munini wa president Rigathi wa Gachagua uria waritie na family no hamwe na kanitha na njira ya thimu. Mimi nimehuzunika sana kwa sababu hao ni watoto wetu, watoto wachanga ambaye walikuwa na maisha ambaye ingekuwa ya manufaa sana kwa hao wenyewe na wazazi wao na jamii yetu kutoka eneo hili. Leo ni katika Rare Ward, siku nyingine ni ward nyingine. Katika curriculum swimming iwekwe pale na labda ikuwe compulsory ndio watoto wetu waweze kujua. Kwa hivyo tunaweza pendekeza iwekwe katika CBC. Kanatiguo kwa sababu tunaona jambo ambalo linakuja. Igongona-ini riri nirio thabari ya muthia ya ciana ici ithatu kuma thukuru-ini uyu wa muthingi wa Karogoe. Ikayari kuri aciari gutigirira ciana wona ciahinga thukuru ni megucimenyerera. Handu-ini ha ceceni ya Inoro TV kuma Karogoe Rare Njoro kaunti-ini ya Naikuru. Ritwa riakwa ni Robert Wamaina.